Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Povodom Svjetskog dana kazališta za mlade u nedjelju 20. ožujka u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku u 19 sati održao se otvoreni sat dramskog studija Ivana Jelić pod nazivom Moja priča. Ovaj dramski studio u sklopu kazališta djeluje već dugi niz godina, a mi vam donosimo djeliće ulomaka od kojih je ovaj otvoreni sat bio satkan i naravno da smo popričali s mladim glumcima i glumicama i s njihovom voditeljicom Orijanom Kunčić, akademskom glumicom, casting direktoricom i kazališnom redateljicom. Pa da vidimo kako smo se svi skupa zabavili. Gotovo, gotovo! I francuska salata, gotovo! I ča više, dosta! Ne može, bako, ne može, reka sam! Meni je bilo baš dobro. Ja mislim da trebamo izbaciti onom kulen, ostali ulični. Ja mislim da treba više da igramo. Aj, Pavlo, ti čitaj. A mi ćemo da sviramo. Ja ću onda svoja. Ja Boga. Čitaj, glasno da te čujem što 200%, Pavlo. 200%. Ajde, 300%! Radujemo se! Radujemo se! Blagdanima! Blagdanima! Zašto? I različitim jelima! Različita jela koja je sprema tvoja baka! Koja će oko stola! Šta će oko stola? Okuti obitelj! Obitelj! Aha! I prijatelj! Prijatelje, nemaš jesti lude! Što početi? Što u posjesti? Ma zabrinuti! Zašto smo zabrinuti? Zbog sigurnoga viška kalorija! Jer ti nema posjeti je držu! Hrvatska blagdanska kuhinja! Šta Hrvatska? Hrvatska blagdanska kuhinja obiluje! Vrlo ukusnim jelima! Jak vidjelima! Ukusnim jelima! Poput bakalara! Pripremljeno za rad! Da radi noći! Budite su listi! Pečeno podvora! Janjetine! Arne! Kulena! Brzo! I obrčeja! I nezaobilazne! Hoćemo malo o tome kakav je osjećaj bio odmah nakon predstave, a kakav je sad ipak s malim odmakom. Da, slobodno. Ne znam, nekako krenut ću kako je bilo kad su ljudi ulazili tamo kroz one zastore. Nekako bila je trema sve dok trenutka dok nisam ugledao prvu osobu i onda sam vidio da mi ulaze i mater, i čača, i baba, i dida, i svi. Otpustio sam se, onda smo pričali ovdje na prosceniju i pričali smo nas troje simultano istu priču i to je bilo isto urnebesno. Nekako se samo ta trema raspršila na svakoga ponaosob, pa je toliko bila zanemarivo mala da zapravo... Da, a što se tiče nakon ovoga i nakon izvođenja svake improvizacije mi bi samo bili iza kulisa tamo i samo ono to bravo ide ovoga i tako dalje. A nakon ovoga smo imali jedan jako emotivni party koji ono, nemam pojma, ja sam proveo stvarno puno tog partija plaćući koliko mi je bilo žao što imam ograničeno vrijeme ovdje s ovim ljudima i mislim da smo se nakon ovog projekta svi baš povezali na jednoj razini koja je ono, ne znam, teško da će se dogoditi nekakav lapsus koji nas može rastaviti do te mjere. Šta se tebi čini? Jesi sad sa odmakom još zadovoljnija s time kako je bilo? Pa, da, mislim, zadovoljna sam, ono, još sam pod dojmom predstave, znači, mislim, predstave, priredbe, te naše otvorenog sata, tog našeg, još sam pod dojmom i nekako, ne znam, imam lijepe uspomene. Mislim, to je bilo prije 2-3 dana, ali ja sam tako, ne znam, ispunjena nekako. A je li ti lakše kad te tvoji gledaju ili kad nema tvojih u publici? Evo, meni je uvijek bilo lakše kad nisam znala nikog iz publike. Pa nisam ih baš primijetila, mislim kao moje, nisam ih baš primijetila, jedino sam primijetila oca koji je tražio mjesto u publici
I to je to, nisam ih baš nešto zamijetila, nemam baš neku sad tremu prema ispred svojih i tako to. Meni je publika ista, skroz. To je baš lijepo. Da. Kako ste počeli raditi koncert te predstave? Pa na početku smo prvo uzeli te improvizacije i svaku smo, prvo smo ih podijelili u biti na ono koje imaju potencijal da idu, a koje baš i nemaju toliki potencijal. Onda smo pojedinačno svaku improvizaciju radili i ponavljali je više puta dok to nije bilo dobro i onda smo ponovili na kraju sve te improvizacije u tome što se zove progon i to je u biti kao generalna proba recimo i tih progona smo napravili koliko, 3, 4, 5. Da, improvizacija je bilo 51 ako se dobro sjećam, a na kraju ih je bilo ja mislim 27. Je, mislim, predstava je dugo trajala, ali nije se osjetilo da to toliko dugo traje jer je stvarno bilo dosta emotivno i baš jako dobro. Kako ste se odlučili za razdijeliti uloge? To je zapravo naše improvizacije koje smo mi kroz cijelu godinu stvarali i tako da su već bile podijeljene uloge. Jedino ako bi neko ispao, onda bi morali zamijeniti tu osobu, ali da, mi smo ovo radila kroz cijelu godinu improvizacije, zapisivali bi ih i sad na kraju ovih zadnjih mjesec dana smo ih više puta probavali da vidimo koja ide dalje, koja ne. A evo sad za nas totalno neupućene i ljude koji gledaju, šta to znači improvizacija? Kako to nastane? Aha, znači Orijana nam dade neku temu ili neku riječ ili nešto nam dade da se uzmemo za nešto. Mi se odredimo ili nas ona odredi ko će s kim raditi i stvaramo improvizaciju bez teksta. Imamo samo tu temu, dogovorimo se nešto malo i ovo ostalo bude improvizacija i to je to. I onda ponavljate tu improvizaciju, a zapravo tekst je minimalno, jel se miče dalje ili kako? Da, tekst, mislim, sad kad smo bili to probavali, svaki put bi bio pomalo različit tekst, ali bit bi ostala ista. Ajde neka mi neko opiše kad dođete na sat, na probu, kako to izgleda od početka. Šta prvo radite? Pa od početka prvo počnemo sa zagrijavanjem, kako tijela, tako glasa, pokreta, osjećaja prostora, itd. Ima tu stvarno dosta vježbih različitih koje svaka služe svojoj svrsi, a onda zatim ili nastavimo s tim vježbama, odnosno odemo u neke koje su malo teže ili izazovnije, ili odemo u improvizacije. A jel ima neko tu od vas koji je tu više godina? Da, ima ih par koji su baš dosta. Zapravo sam došla na dramsku preko Orijane koja je vodila jedan casting za kratki film na kojem sam dobila ulogu i onda sam shvatila zapravo da imam nekog potencijala za dramsku i za taj rad i onda sam se upisala na dramsku grupu i od tad mi je to jedna od dražih stvari u životu. Složena rečenica. Koliko si puta vrtila? Ali ima neko koji je skroz kratko tu. Ja. I Donatella isto. Ko još? Šta, ko je kratko? Svi smo, pola nas je kratko, da. Dobro, kad kažemo kratko, što znači to kratko? Koliko si ti na dramsku? Pa ja sam ovdje svega 4 mjeseca samo. Kako si tako kasno zapravo se odlučio baviti glumom ili si se bavio i prije? Ali... Ne, nego samo bili smo baš na jednom izletu školskom i meni je Anđela, idemo skupa u razred i ona mi je, samo sam načija kao nešto dramska bla bla, ja sam pitao kao šta je to, di to ide i kako ona meni to ispričala, meni se učinilo baš zanimljivo i onda sam odlučio idući tjedan probati i od tad baš sam se zaljubio. Nisi pogrešio? Da. A kako ti je sad, jesi zadovoljan jer voliš ići na probe? Da, obožavam, Pa čini mi se da ste dobra ekipa, se družite van proba. Pa da. Da ili ne? A to mi je teško pitanje. Znači ti si glavni organizator druženja, ne? Da.
Jesmo, nismo na početku jer nismo imali neki taj rad i neke te probe, ali kad smo krenuli sa probama za ovaj nastup i sa tim progovorima, puno smo se svi izbližili i počeli se družiti zapravo izvan dramske i provoditi sate u ovom kazalištu. I pretpostavljam da rad na tim improvizacijama je zahtijevao da se puno bolje povežete. Pa evo, kako si ti doživjela taj rad na improvizacijama? Je li ti bilo teže raditi na tom ili ti je bilo teže izaći pred publiku? Pa, dobro pitanje. Pa nije mi bilo toliko teško. Bilo je jako zabavno jer smo jako dobra grupa i više me vatala trema šta nemam tremu. Uopće se ne sjećam da je ovdje bila publika i kida je to bio obični sat naše glume i mogla bi to napraviti još 100 puta jer toliko mi se svidjelo i toliko je odlično bilo. Baš slatko. Šta si ti smiješ? Pitate šta smiješ? Ja ću možda smijati. Pitate šta se smiješ? Pitura sam kuću. Pitura sam kuću. Šta si? Pitura sam kuću, brate, niri. Falija sam išao sam pituravati i falija sam farbu. Uzao sam zelenu umjesto fute. Koja kuća? Koja kuća, pitan? Njegova nova kuća. A njegova nova kuća? Da, pa. Da. Odakle njemu novaca za kuću? Odakle mu novaca za kuću, pitan? Prodali smo ovdje nešto zemlje iza kuće. Iza kuće? Pa to je moja zemlja! To je moja zemlja, pa ne možete to... Ne, niste mu tirali, pa ja gladujem ljudi, vi njemu kupujete kuću, ja ostavljam pa ja ne šajete mi ništa! Pa ništa mi ne šajete, ja živim! Ne, ja živim na pašteti i kruvu ljudi! To što ti ne možeš sporediti, onda ti nemaš problem. Pusti me da dovršim. Ja govorim gladujem da vi njemu kupujete kuću koja mu uopće i ne triba, tako? Bavili ste se baš dosta teškim životnim temama. A to je u biti, sorry što vas prekidam, to je u biti je taj naziv tog otvorenog sata Moja priča, šta pričamo u biti te nekakve priče koje su u biti ozbiljne, a treba ih se ispričati u kontekstu da to nekakav postaje tabu. To je sve došlo od kad je Orijana bila primorena ići na taj seminar u biti da tabu temama u kazalište. I onda smo mi odlučili razraditi tu ideju i upustiti se u jedan takav projekt, tako da te ozbiljne teme su čisto rezultat toga takvog rada i te tematike u biti. Pa jesi imao u životu neku možda, nemoj mi reći koju, ali da li si imao možda neku sličnu temu da si proživio, pa si možda mogao osobno neko iskustvo prenijeti ili ti je bilo sve uglavnom onako? Pa dobro, prije što odgovorim na to, opet treba naglasiti da to što se to zove moja priča ne znači da neko od nas priča te svoje priče, nego je to nekako više priča nas kolektiva i u biti čak i od prvih improvizacija kako u toliko otvorenog sata smo išli do ovih jednostavnijih, manje kompleksnih, mislim dramski naravno, do ovih najtežih glumački naravno. I onda smo tako pričali u biti priču i našeg napredovanja, a što se tiče jesam li ja ikad doživio jedno od ovakvih priča, pa slične da, ali iste baš ne. To sve nekako, svaka ideja koja nam padne na pamet naravno da proizlazi iz našeg nekakvog osobnog iskustva i iznutra nešto što nas u biti muči i provocira. Janja, ti si plakala. To je jedna od najtežih stvari za napraviti da izgleda uvjerljivo. Poprilično ti je to dobro pošlo za rukom. Hvala. Je li bilo teško? Mislim, kako? Pa već duže ide na dramsku i dosta puta zapravo na dramskoj plačem, ali... Reci zašto plačeš, Bože dragi, ovako zvuči koja te Orijana muči. Čekaj. Ne znam kako da to objasnim uopće. Jednostavno, kad se uživim u taj lik, mislim, na početku je logično, na početku mi je to, kad smo radili tek prvi put tu improvizaciju i zlostavljanje, to mi je došlo prirodno iz lika. Bilo je najteže ponoviti takvu improvizaciju, koja je zapravo trebala prvi put kad smo radili 45 minuta, mi smo je trebali skratiti na koliko? 15, 20, 25. Manje. Nije, nama je trebala 15 točno. Stvarno? Da. Oh. Da, ali smo morali skratiti da to ne bude
Da ne bude 90%. presporo. I onda zapravo mi je bilo teže nekako svaki put kad bi imali probu, svaki put da dan 100% maksimum taj koji mogu dati. Ali na kraju isto na toj večeri našoj, na otvorenom satu, je isto bila poluimprovizacija. Da. Da, evo, to je zanimljivo, ta improvizacija. Evo, će mi neko reći o toj improvizaciji, je li to zamka ili je olakotna okolnost, jer možda ne moraš, ne znam, na pamet naučiti tekst i sve ostalo. Pa dakle, u dosta slučajeva je zapravo olakotna okolnost, zato što dobivamo neku vrstu slobode i opuštenosti kad i dalje možemo improvizirati sa tekstom, ali uvijek napravimo te punktove kojih se moramo držati da bi mogla improvizacija dalje teći kako smo, na primjer, napravili prvi ili drugi put. A jedino zamka može biti to kad zaboravimo te punktove za koje se drugi ljudi koji s nama glume mogu vezati, da skroz ne izmijenimo stvari koje smo stvorili zajedno. Pa recimo, ali bi ti rekla da je na predstavi ta improvizacija dobro tekla? Pa jesu, ja mislim da su sve improvizacije tekle onako kako su zapravo i bile preodređene. Neke stvari su se možda i promijenile, ali neznatno, ili su čak možda poboljšale te improvizacije. Jer svaki put kad nešto promijenimo na neki način i pokažemo nešto novo što može biti pozitivno u improvizacijama. Evo, sad imam jedno preteško pitanje. Kakva vam je Orijana? Mogu ja prvi. Ali dobro, ali nećeš onda ti jedini, čućemo još njih, da čujemo. Znam što, okej. Da čujem? Ajde, da. Hoćemo dati Orijana. Amo zajedno. Ajde da te čujem. Nemojte se samo misliti. Don't cry. Dakle, meni ja Orijanu stvarno ne znam toliko dugo koji znaju neki ovdje, ali za vrijeme ovog cijelog radnog procesa mislim da smo se, ko i mi međusobno šta radimo, sa Orijanom povezali na baš jednu puno dublju razinu nego sa bilo kojim mentorom koji sam niko imao u životu. Orijana je baš jedno toplo stvorenje koje nas uči svemu, a ne samo glumi, nego i kako se nosi sa situacijama u životu. I nevjerojatno, mi se sad zafrkajemo i ima dana pogotovo za vrijeme radnog procesa kad bi se i posvađali, baš krvnički. Ali, to je normalno. Ali s druge strane, to je baš nešto, to baš je ono što ću pamtiti, to neslaganje što u biti čini ovu dramsku onime što je, što smo mi masa različitih ljudi sa totalno različitim vjerenjima, sa totalno različitom pozadinom, ali smo se tu došli spojiti. Orijana je u ovom procesu od sebe napravila tu jednu žvaku, lipilo koje nas držalo sve skupa i napravila s grupom kakvom smo sada nakon nastupa, tako da svaka čast Orijana, hvala vam. Hoće još neko nahvaliti malo, aj? Fićo će za ne zna pričati. Pablo, evo ti si dugo, aj? Aj Pablo, aj? Pa ne znam, meni nekako, što se tiče toga sada, kako je Orijana utjecala na mene u pogledu toga. Pa nekako, šta ja znam, nekako sam imao da sam pokupio dosta njezinih stavova i nekakvih tih umjetničkih ukusa što se tiče kao umjetnosti općenito. Pokupio sam te neke isto, kako to kažemo, taktove imam osjećaj, kao tikove sam pokupio isto imam osjećaj. I šta ja znam, još šta bi mogao reći uopće. Ali mislim, dugo si tu, znači da te gluma zbilja zanima. Ne znam, meni to nekako sve zanimljivo, jer to je nekako, kako to pišemo, imaš slobodu i onda možeš stvarati, raditi šta hoćeš, ali sad opet radiš sa ljudima i onda nekako, kako to pišem, a gušt je. Eto tako možda reka, gušti. Ne znam, sad probudio sam se iskreno, pa sad sam još stil dezorientiran. Blago ti se. A jesi namjeravaš nastaviti baviti glumom? Ne znam, nisam siguran. To je koplje koje se još ima slom, što sam rekao ići. Znam kako ti je. Je li ima ovdje neko ko se namjerava nastaviti baviti glumom, možda pokušati profesionalno ili nešto? Evo, prema tebi da je mikrofon.
Koliko dugo si ti tu na Ovo mi dramskoj? je 2. godina. I evo kako vidim po tvojim kolegama nekako imaju dojam da se želiš nastaviti baviti glumom i nakon srednje škole i sve ostalo. Šta postane nakon srednje škole zapravo malo teže? Pogotovo. Pa da, taj sam upad na akademiju je jako težak. Sam prijemni je ekstremno težak. Tu ima jako mnogo, pa usudim se reći, nepotizma. Što se tiče makar Hrvatske, odnosno Zagrebačke akademije. Ali s druge strane postoje i druge akademije tipa Osječke i Splitske, na primjer, koje su puno, po mom mišljenju, otvorenije. Mogu li iskreno pričati? Mogu? Da, naravno. Dobro. Ta Zagrebačka je onako malo po stavovima mojih prijatelja koji su je ili pohađali ili probali pohađati, izuzetno nemilosrdna, ali u nekim slučajevima to čak i prelazi granicu nekog mobinga ili nasilja, tako da ta Zagrebačka akademija koliko god je izbacila jako kvalitetnih glumaca, u ovoj situaciji upast na nju je onako dvosjekli mač. Ali hoćeš probati na bilo koju od ovih akademija? Pa da, tu se još mislim, srećom otvorene su nam sve akademije Balkana, tako da ne znam. Ne znam, svi ako pokušate, nemojte se obeshrabriti ko nije pokušao. Da, ali dva put također nije ništa i- napravio. Dva put je dva put. Ali također i stvar što se tu na prijemni na akademiji ne može doći onako turistički. Sad sam ja prijavio pa sad doša. Tu je ogromna priprema. A ako ćemo pričati o glumi od monologa do recitacija, do drugog dijela prijemnog koji traje, ne znam, tjedan dana. Ali svjestan si toga, imaš vremena. Nemam baš vremena. Misliš da nemaš vremena? A sad je već 3. mjesec. Ne, stvarno, jel namjeravaš, bi li volio u životu biti glumac, da ti to bude ono osnovna okupacija? Evo, to je najjednostavnije pitanje, makni akademije sa strane. Pa da je to neka stvarno profesija koja me ispunjava, da. Evo, ti si pričao Srpskim, da. Jel bilo zabavno? A bilo je jako teško. To mi je možda bio najteži dio, zato što stalno u glavi dolaze replike na originalnom dalmatinskom hrvatskom i onda trebaš biti jako pažljiv jer koliko god su slični, te neke fraze i uzrečice su baš izrazito naše i onda je to bilo jako, jako teško. Tempira da ti ne izleti ništa tvoje. Da li je nakon ovog iskustva gluma teža nego što si mislila, ili lakša ili je to to? Pa rekla sam da je gluma jedna od po meni najtežih umjetnosti i definitivno jako zahtjevna i za shvatiti sve ukupno. Nakon tog iskustva nije mi se mišljenje promijenilo, ali mi je drago što imam takvo neko iskustvo, takav neki događaj koji ću pamtiti u životu i stvarno nisam imala osjećaj da glumim za publiku, da je to nešto toliko ozbiljno, nego smo svi glumili jedni za druge i svi smo se međusobno bodrili i to je bilo više za nas nego za druge ljude. Pa jel misliš da bi se možda željela nastaviti baviti glumom, možda amaterski ili profesionalno? Pa možda amaterski, ali evo idem ove godine na fakultet i da sam se malo duže bavila sa dramskom, onda bi već više razmišljala o tome, ali kako nisam, onda možda jednom u životu, ko zna. Evo, šteta ako nećeš. Jel te došla gledati obitelji, prijatelji? Došao mi je kolega s posla i to je dovoljno. I šta kaže kolega s posla? A kolega je bio iznenađen i na poslu je svima rekao da ste trebali doći s njime, pogledat ovo a neki su trebali doći, na kraju nismo mogli i ako on bi volio da se ovo čak i ponovi da dođu me pogledat. To bi mi svi volili, a jel bi ti volio? Bi. Znači bilo je vrhunski. Kakav ti je sad dojam? A šta znam kakav mi je dojam, ja sam ovdje već 8 godina. Koliko si nastupao za to vrijeme? Možete ponovo pitati. Koliko si nastupao u 8 godina? Jesi nastupao? Čekajte. Matilda, Buratino, Čoz, onaj prvi otvoren sa glume, drugi, koliko ih je bilo? Znači ipak te nešto drži ovdje kad si već 8 godina tu. I sa ovo, 7. Znači ipak te nešto drži u glumi kad si već dugo tu i još uvijek si tu. Da. A nekako bolje mi ovdje večeras doći nego izići vanka i po kafićima biti ili nešto. Ovdje je nekako drugačija atmosfera nego vanka. Evo svaka čast, rastopijasti od srca, vidim kako govore.
Hvala ti puno, evo, to bi sigurno savjetovali i mladima da zapamte to što se rekli. Ne, hvala vama. Ja sam Pablo Pajić i ponosni sam Livaja. Jako Marčić, jedna piva na dan tjera doktora van. Anđela Matić, bojim se školski spužvi. Jakov Milovac, mobitel, novčanik, cigarete, slušalci. Anija Petrić, imala sam 13 mačaka. Anđela Čubrić i volim mačke osim kad mi se popišaju na torbu. Ante Grizelj i ja sam se umorio. Petra Lasajica, ne mogu složiti rečenicu. Uršula Đaje, mrzim matematiku. Ivan Stošić i mrzim gimnaziju. Ja sam Donatela Klarin i dolazim iz jezera s otoka Murtera. Janja Javdagić, truba mi je milija nego papi Biblija. Filip Martić, imam kvrđavu kosu. Lovre Pajić i Mrak. Mene samo zanima onako sa stručne, profesionalne strane voditelja, kako izgleda taj jedan sat? Aha, jedan naš sad dramski, obični sad dramski, neotvoreni sat. Pa izgleda tako da oni dođu uglavnom iscrpljeni, umorni, gladni iz škole, baca negdje torbe i ja kažem, aj sad dico legnite, ajmo početi disati i izbacite svu nervozu, izbacite sve loše misli. Oni se tako smo i otvoreni sad počeli, oni se opuste i onda krenemo u neke obično ove fizičke vježbe, dakle da se malo zagriju i tijelo i glas. Ovisi, dakle, u kojoj su oni fazi već, ali s njima sam odmah počela jer se nekako poklopilo da je cijela jedna generacija zajedno otišla i ova nova došla sa ovih nekoliko koji su ostali. Tako da su nekako bili, tako da sam im zapravo dala od početka neke vježbe koje su bile jednostavne, kao što ste vidjeli na otvorenom satu, prvo neverbalne, dakle da osjete prostor, osjete sebe. I onda smo iz sata u sat zapravo, kako su oni jako brzo napredovali, uskoro smo došli do toga da oni onako i teme koje su nudili za improvizacije, sve postajalo zapravo složenije i nakon toga sam došla na ideju da je u redu da to svi vide, a ne samo ja. Eto, to je neki brzinski. I tako je nastao taj otvoreni sat. I tako je zapravo nastao, jer je onako baš bilo šteta. Iz noći u noć su bili kreativni, nevjerovatno kreativni. Naravno, oni bi pružili neku bazu u improvizaciji,
A kada smo se odlučili da ćemo napraviti otvoreni sat, onda smo na tim improvizacijama zapravo dugo radili. Što je bilo dosta zapravo i zahtjevno, zato što ja njima ne dozvoljavam da rade lik, oni rade sebe u određenoj situaciji. I sad je odjednom to trebalo ipak upakirati u neku formu gdje oni ne mogu baš slobodno improvizirati, pa sad koliko traje. Jel? Nego smo išli i korak dalje, da ti njih režiraš, a da oni ipak ne izgube spontanost. Ali su se te scene dosta brzo mijenjale i neki su sebe jako brzo morali prešaltati u ipak neku drugu situaciju, što nije jednostavno. Ne, nije. Moram reći da su bili onako, zapravo naš posao se i ne može raditi, ako govorimo, nije ni posao, nego ako ne voliš. Oni to stvarno vole i njima ništa nije bilo teško i to je zapravo ključ svega. Ja sam njima davno rekla, ljudi, ovo je slobodno, ti kad osjetiš da ti je nešto naporno, da nemaš poriv da si tu, da želiš biti tu, to što je jako malo prije rekao, draže mi je tu nego bilo gdje drugo, onda to nije za tebe. Oni su, i ja sam na dane znala onako padat od umora, ta neka njihova ljubav i energija te naprosto ispuni i izdržiš. Oni su, koliko smo čuli, prezadovoljni s vama, jeste vi zadovoljni s njima? Pa ja stalno imam problem, ja ih stalno zezam, da mi dođe do neke faze u životu da mogu biti hladni profesionalac i da se ne veže emotivno, ali mislim da to neću nikad moći. Naprosto su i na kraju krajeva umjetnost je takva, ona te zbliži. Mi puno, da bi bilo koju improvizaciju napravili koju je publika vidjela, mi smo svemu morali razgovarati. Što je isto tako neka velika stvar za mene, zato što oni kad su dolazili na Dransku, ja sam vidjela da je to jedan ogroman utjecaj i korone i svega na njih i lockdowna, tako da puno njih je bilo jako zatvoreno. Ne mogu reći, pa da, čak i zezala sam ih neki blagi autizam, prepadnuti. I to kad gledaš zapravo njihovo oslobađanje na sceni, onda baš budeš sretan i bude ti motiv za dalje, pogotovo još kad se dogodi da se spoji to i umjetnički, da oni zapravo između sebe postanu jedna mala obitelj, to je baš sam nakon otvorenog sata sam malo osluškivala okolo, moram priznat, a i dijelim to nekako mišljenje, da stvarno postoji potencijal među njima da neki odu korak više i postanu profesionalci. Pa ima dosta njih. Ima dosta njih, ovo mi je žao, jako je to spomenuo malo prije. Oni svi zapravo dosta već znaju da su akademije mjesta koja traže veze, tako da nekako kao da a priori odustanu, ali što je velika šteta. Moram reći da je meni osobno recimo frustrirajuće taj šibenski problem da nekako ti izvučeš, da tu neku kreativnost i taman kad nekako dođeš s njima do nekog da ih malo odgojiš, da ih možeš sad raditi, ne znam, baš jako dobre i kvalitetne stvari, oni odu. Oni odu i to je taj, nažalost, šibenski rasulo se svud po svijetu. Ako ih ne pogurate, onda nećemo imati ni dobre glumce, to ide tako. Pa eto, gura. Svi se, preostaje nam nadati se da će uskoro imati šansu i još jedan put pokazati ovo za sve one koji možda nisu vidjeli. Da, i ja se isto nadam.